Sikwazi ukuthi siqhubekele nempilo ngoba sinanengane njengoba sinengane nje ngifuna ukuthi impilo yethu iqhubekele phambili njengoba nje sinano matric nje saqeda esikoleni wakwazi ukuthi aqhubekele ehamba ayofunda emva kwaloko sasabuya sahlala ndawonye nje base sihlala ndawonye ke savele sangena shiqi kwama drugs so njengoba sesingenile kwama drugs nje nami angisazi lento seyimisa kanjani ngoba nje naye ngiyazama ukuthi ngikhulume naye but still yena akangizwa angazi noma shuthi lento uvela ngitshela ukuthi lento imnandi angazi so nje angazi nami ukuthi nje ngenza isona nje ukuthi ngize ngimfake kulento nje ngoba lo muntu lo njengoba ngimfake kulento le ngiyamthanda kodwa at the same time manje njengoba sekukhona abantu esebesondele eduze ngoba sengizwe ngomakhelwane bethi ukahambe ngihambile ngiyozama ukahambe athi uyozama kanti yena uhambe uyozama indlela lokuthi emakamereni so lo nto ayingiphathi kahle ngakho nje so ngize nganicela nani ukuthi nize nizongikwazi ukuthi ningilekelele.